Okay guys, kita buat demo sikit untuk single DIN LED illumination. Okay, yang ni dia siap controller. Korang nak stay dia warna biru pun boleh. Warna biru ni memang tak boleh adjust warna dia memang terang So ni untuk ikut rentak lagu. Okay, ikut rentak lagu boleh adjust sensitivity dia kat sini. Okay, kalau korang nampak so dia boleh adjust sensitivity dia. Okay, alright. Yang ini guys, stok lama barang baru. Okay, stok lama barang baru. Jadi dia punya kotak pun tak ada apa-apa gambar lah Kotak dia kotak kosong sajalah. Alright, kotak dia akan dapat kotak macam ni. Okay, kita ada single DIN dengan double DIN guys. Harga tak sama lah. Double DIN mahal sikit, single DIN murah sikit lah. Okay, yang ini tak ada warranty guys Bagi tahu awal-awal, barang lama tak ada warranty. Sebab supplier saya tak bagi warranty, jadi kita pun tak bagi warranty. Tapi sebelum kita post dekat supplier, kita akan test. Dan sebelum post, saya akan buat satu video untuk tuan-tuan lah, siapa-siapa yang beli lah, kita akan send video. Alright. Okay, kita layan dia punya demo dulu. Boleh adjust dia ikut rentak lagu lah. Okay, ni dia punya sensor detect suara. Guys, stok limited stock, tak banyak. Okay, ni lampu biru dia. Lampu biru dia memang terang, betul punya biru Dekat video ni tak nampak macam putih tapi dia sebenarnya warna biru Biru macam ni lah biru dia Okay, ni tak boleh adjust lampu dia. Yang cuma boleh adjust control ikut rentak muzik je, boleh adjust kat sini. Yang ni soket plug and play tempat rokok. Okay, so kalau nak lagi cantik, korang beli Japan punya soket soket generator punya Japannya lah, sambungan connection dia kalau pakai yang dekat kereta tu, pastikan betul-betul watt dia berfungsi dengan tepat jangan ada overpower nanti barang dia cepat rosak. Tak kira korang pakai apa pun, kalau korang pakai original kereta tu, dia ada kadang-kadang overpower. Macam LED ni dia boleh rosak. Okay, so aku bagi sedikit info lah dekat korang. Jadi lagi baik korang beli satu extension Japan punya brand ke, tak kira kau beli half cut ke baru ke, korang boleh pasang join tempat generator ni tempat rokok, pakai generator. Dalam dia ada fuse. Okay, controller ni. So double DIN pun sama guys. Double DIN saya pun ada buat video jugalah. Okay, yang ni kita buat untuk single DIN. Right.
cukup guys. Okay, berminat boleh roger guys. Stok tak banyak limited stok. Bawah 10. Stok ada sekarang bawah 10.